Ngukugwata ugeni kire Nteto chetu cheru Ithatu na URETERI kikenda mweri wa 5 mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA mwana neto mathithio ni MAUREEN Kome amona Nteto ira nkureterete ni atongeria guchumiria kumeneria nchokanirio ya migambo gatigati ka gavana Kawira na jumbe bamwe Murimi gotigwa gitaraga thara nyuma ya ntu kwithukira munda jwawe gukirikana ni nkuchanyo cia kathetu kuri na wirigiro bwa arimi ba marigo kugunika nyuma ya thoko njeru kuoneka Dubai Kaunti kamishena wa Weru gutongeria muchemanio jwa ukaria gutanganira na wagagia Nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gukujirwa agichokaniria migambo na bamwe batongeria ario mpuro wa bore kirimangushine na seneta Kathuri Murungi na ndi bamwe batongeria ni bachumirite kwariria nkuchanyo eje bamwe baone boretie gavana Kawira kuinyia na gote atongeria bangi ni unto weterete omba kwigitira kiroto ya kwatha Meru kwa miaka 10 muthingatano bare muria gwikara mbunde ni unto noyo yatumire aikwa gikarangone gya seneti gukurukira rwaria rwa kweberia gitine mwaka muthiru Muriuki katwambiririe Nteto chetu na riboti iji Nyuma gavana Weru Kawira Mwangaza muthenya goro kona kinyite gicikomuke ga centrimenti na kiraga southimenti na gutigira kithumbi atongire bantereji na ndi atongeria asiasa na MC bakorotwa na ndi bacimuritie na kuthaba kiorotera gavana Weru na kuwa gavana Kawira Mwangaza na mbiti mitiwe kumena atongeria gitumi kire giatumite nyengato ni MC ba Meru ndenda kuga wolinde umwe wa ja member wa county assembly ya Meru murimo jura twarwaga jwa Kawira Mwangaza jwa kwithira ati kumenya uria abugita ngugi ya gavana Meru ijo chokete kwau gi kaunjaunjine kagwa kweja na ambasari inkwenda kuromba MCO we Martin Kobole wa Timao ae Kawira Mwangaza ambasari akathome management ni untu kira kimuziremete buru iko manage county issue era twara area ya incompetence during impeachment ereo na tutiomba kuga impeachment gekwire no erio ke any time rira okeja kuigwa oversight yegwetwo karara kuinaina ke gutonia makosa jara ugoina jora jangana nonto bwa mbere Kathuri ena law ewe ya Senator Meru ku conduct oversight akeja kuonora mbea cia Meru itumiriria ikweja kire ugwe jangavana lakini na ndire okaigwa oversight umare runene okiugo otekwenda otegero ndendo kwiro ntobo mwaki murito ateseta akigerio akithithio wengwa na soka imakira ntuko engendera igeru akiuga Kathuri na kuthiuruka na gakobia ja muntu kuroga kiragio tumangia ugua ante kumenyina bishop amenyerete arogi ura barogaga ukeja kwithira bishop atethira agitwira muntu na kariza murogi no mwonkethira na ritaniritie ngugi na arogi na ije ura bakari na ura bekaira atiomba gutwirira seneta wetu na kuthiura thiuruka ja muntu kuroga amna bubu baugite thine jerambu no erumwirire gavana Munya na Kiraitu Murungi na ni tonyete Kawira Mwangaza umenya antu ba Meru teka ba kuthurwo ri gavana antu ba Meru ka bathuri ni utongeria bura bwareo ukeja kuthithia mistake ukona jeko kinyire urakaraja gwa Murungu o Meru no atetia na inya sana na egite ire kinyete ria kuria kumenya atongeria bangi bakagutethia kurita ngugi uchieneke unganire kiri bangi butetheneke na ngugiriteka mantu jara yatumire gavana Kiraitu engwa kya jambiriria Munya etira gura ndegwa tu mwambiria ta gura ndegwa na ale tutije ndego ichietire u Kiraitu ajagura ejanu athithia manginyo tutije manginyo yetire u nago Kawira tigwo u ukwejo ogwa ingombe otakugura ngombe tije ningana na kyo ntije angole ndo tonyitho irinyenere ango twiketie u tukenda kumenye mantu jajo ngwaje ri imbio kwino tongera burare bwa mbere au ituje utongeria bwa Munya agire rambuana utongeria bwa King'ang'i au gate cinda wana atona cindi na mwankana na ndi thai gavana Kawira Mwangaza
urachwire timu ira yonthe ya ora antu baria igutwaria kwana nontu gutema kajira gaku kongwari tu tutina bo kwira kajira gaku gwitemera gakwana na tukwenda kwira ego riuna na rigore gundu na mporo aburi mporo ikiroria gia Meru na oya kuigwa mporo go kenama augire munya kenama munya arenama auga kiraito akenama arenama na ndina inyirite kawira ugo enjirene kwinama royo ketha go kumenya kawito gacwa mporo utonge othiuruka guku akine ne nyonto mporo na atena cio nethera mporo na inini nyonto atena cio nontu bwaku mweci mareu ito mucwe aho tuonethera no agakuroreria bwega endere ukuroreria ugu kenama kawira ngwendo gwaciwa nethera wonde nya president na ugira to utetherie na ukatwira go chindire menyera mantu ijaire nyonto cia mburi ubiri kanisa kano atongeria bange chima kethera no kwenda Meru ikura kwa yateu waigwa ipeo amna bubu akariba boys nabo betho bakira MCO muthuri uju Mheshimiwa Kirima imuntu twete gitio abothu guchieje onde no kethera antu ba centurimenti bate mwendete batenge muthura raundi mbere na kura ngiri 12 bacoka raundi ejere ba muthura na kura ngiri 27 bunge gwa muthuri na go thingata na mama turetere matunda jetu bajuna nditu akwirite njira cietu ni mathai muruge na ara na wona mama thingata ne ho kiuga kirimanga agitanga thithia kawira gwita kuruma na gatembe mutongeretio kiuga ngaba na imama urabati kwethirwa ikaugu barabara ne gwitia boka muonyone ya kwethirwa era na andu inya biki tote kumba gwita cio ukimuona yanjireje itothithiria antu baba bete bwega te kwethira we wondine mwana onge gwita kurumana abothu guchi west MCA wetu no natwirire ngavana ni mama na ari wondine ya itha ari uju abothu guchi west ri imbi tutethekete niyo kingavana ni mama kenda kauma tutambua statement yo kuga itu ijo rende ngavana ni mama nkiripotera Weru TV mbito muthuni muriuki Murimi umwe wa kuma Ntere cha Kiuti na Igembe Central na tiga gitaraga thara nyuma ya nto kathumba kwithukira munda jwawe na kwenyangia imera bionthe biria araandite kuririkana kuombika ikarikare riumanite na nkuchanyo cha munda gatigati kawe na mwitonga uri nkuma kuma Ntere iji nande murimi uju ni akuromba uchunkoni kuthithwa na watho kuthingatirwa gutigira ni akugwata kioto kiawe Dennis Mugendi ni akujirite ikarikare na tutumira Nteto eji Lukiri kainda mbere ya ntungo ya nyoni mukuru Joseph Kivyanko Bito ure ni murimi Kiuti na Igembe Central aroketi gutarasara inene nyuma ya munda jwawe kwithukirwo na imera gututwa ni gikundi kia antu arume bare bakwirikana bagutumini mwitonga umwe kuma maua ure akwenda ikuya munda jo kwerukire antu nibeyire bena sila baifamiete baukari na sila muthemba yo silasa kana silaini na bangi baukari na marungu baba nkuluka mari no kanisa niyo yekwa irukwe na munda kaya nkena munda yo kithia munda yo kaitene kalaba nkumire mundene woni mbendere kuona nata bakwethie munda na ndaba kinya mukinyo ndona bambiria kuitanga ruo kwa kithia bai kuitanga ruo kithia bambi barike kuitanga ruo bambire kuitanga mpempe bekwambire kuitanga mpempe ndona ndomba kubamukura bakona yakantuminikithia abante manga ndagira kubamukura ndambiria wita antori ndaswasoka ruterela mine wita antori beya antori baikuya twendelea kuringira kithia thimu na kithia akiwa kinyamo na bawe bethira antu baraba utura na bakomashuka temethetie munda uyu wakwa uni toruro ntomukira ni mwitongo kuma maua na no utemethia munda uyu wakwa na no tutura kwamba no ntororo ora ntamu nenkerete munda ora mundekerete munda muntu wetwa mati nenda nekere munda na no mwaiji munda no wakwa mukuru Kivyanko Bito ari wa kumankando ni murigo jo Antonyeri ariuga munda jo jwawe ni jo kumatene aria ari na baruga cionthe iri kwendekana na kairi ni gukumenyekanya na ikirie igamba koti kuthitanga mwitonga ou ni untu bwa igeria ria kujuia na bo acokereti kunyangi imera tibwa mwandika na bwa mbeu thirikari ni mujukirie itagari aria watho ambikiri ta tare karibu milioni nto ibya kwanda abige meta thina na kabie kuruira thina na byo bya totire byonthe andu bangu go bombete wo maua bageya gutemanga itona tukuromba thirikari yingilie kati yone urayumba uteithie mantu ya nontu
antu baba kuma kuraya na araba ya kurutangu yonto ye bage ya gwithirwa ne antu bakuba pongo bakiorwerwo ku igeria ria andiki ba Nteto ria guswana na muthuganirua kuigwa gitumi gia gutema ntame iji litirombikana. Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene Akiuti ne wandi ni Athirurujine, Igembe Central, County ya Meru. Ngwataniro ya kanisa cia Gatombe kwaja Kenya ni borete Rais Ruto gutezaniria kamiti iria ya athuri guchunkuna makarika ja Shakahola baritariria baria bathuri kamiti neje batikinyanirite kugwetwa ja memba ba ngwataniro ya atongeria ba makanisa barenda nandi kamiti ije kuthurirwa memba bobweru gutigira muntu wonthe ni akunganirwa. Anthony Kathenya gatumenyithie nkuruki. Tongire ba makanitha magi Pentecosto kuma ntere mwanya jandino ni baurite Rais William Ruto gutanyania kanjwe njeru ile thondeketwo gucunkuna na kuthithio garuruku bwa mawatho kile itina mbere bwa makanitha ino ekejaga nyuma ikubingi kuonekana kuma kirikanithia Bishop Mackenzie Ntereja Shakahola kaunti ya Kilifi. Atongere baba kanitha ino jagi Pentecosto batongere ni Bishop Hudson Deda baluga kanjule thondeketwe tino thibwa ngwataniro ja makanitha na bale bathule tukire kanjino tia tongole bao. Hiyo task force ambayo imetengezwa kwa ajili ya kuangalia regulations za kanisa tunaikataa kwa sababu members wa hiyo committee hawako viongozi wa umbrella bodies. Hapa tunawakilisha umbrella bodies ambazo members ni pastors na makanisa. Kwa hivyo tunahisi tumewachwa nje na sisi ndio tuko na hao members. So wale hawawezi wakatuwakilisha because they are not leaders of umbrella bodies. Hata wengine hatuwajui. Hatujawahi waona. So na sisi kwa sababu ndio viongozi wa hao wachungaji na makanisa, kwa nini tuliwachwa nje? Unje baba ni badite na mbele na kulia Rais William Ruto gutigira kanjino ni kuleta amwe atongole bonde ba makanitha na gutibo bagatiwa nyuma kililo lelulu. Jambo la pili, hatukuhusishwa, hatukuongeleshwa, hatujui ni kriteria gani ilitumika kwa ajili ya kutengeza hiyo komiti. Kwa sababu hiyo tunauliza president akaweze kudigazette hiyo task force na wakaweze kuconsult umbrella bodies ambazo zina house Pentecostals ili ya kwamba kama ni process ende na sisi wote pamoja, ili isionekane ya kwamba wametengeza task force ambayo itachunguza mambo ya makanisa na sisi wahusika tumewachwa nje. Unje baboka gitaka ni badite na mbele na kulia thirikari kuchukire matagare make watho atongere ba makanitha baraba kudhikie nyume na watho na gutiga kwerekeria kiara kanitha jionde bakinyagire maiti ma mtu umwe kana bairi matebateria kuleta thina kile kanitha jionde. Kusikue jambo kitendeka kwa mhubiri inakuwa sisi zote tunarushiwa mawe. Mwenye amefanya hiyo jambo achunguzwe kivyake, na kama vile kuna kuaga conmen na kuna kuwa na watu wazuri na wabaya, iwe ya kwamba huyo mwenye amefanya hilo jambo achukuliwe hatua kivyake. Serikali iko na machinery ya kutosha ya kuchunguza mambo quietly kwa bila kuinua the anxiety of the society. You don't need to raise the societal anxiety. Mwena ukanjwe ni antu 17 ni thile na mbere na kunyutha muma ni jaji munene Martha Koome na ikethirwe gicokia ripoti kiri Rais William Ruto nyuma ya mili 6 kuma muji munene Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Arimi ba marigo kaunti ni Thaa nithi bakambiriria gukenera machiara maita za Ithatu ja urimi bwao nyuma ya thoko enjeru kuoneka nthiguruni ya Dubai haria gukendekaga nkuruki ya tani 24 o biumia biiri ni boriti arimi bangi baria batikire gikundi giki kiao ende baringienda kugunika na thoko enjeru guciandikithia nabo kenda bomba gukinya kiro cha marigo iri kuendeka. Samugaishima na chotariria.
wakagita arimi bandigo kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gikundi gia Gikamu Cooperative baigitwe bakiendia ndigo cia thoko-ini cia aga Kenya ira itirabaretagira maumithio marabatwire bairigirite. Muthiende arimi baba ibonete thoko jingi ome ya Kenya nthiguru ya Dubai thoko ira mukaririgiti wa gikundi iki Jaban Joe akuga ikagiria murimi nthithino ira atwire athithinaga akimenyera marigo. Turairaga ndigo jetu Kongoea Nairobi lakini twekalaga tukiranaga riu obura twangirigiti ndigo jetu twacokanire ndigo jetu no tumbe kukwira ndigo jetu outside the country na riu ni twonete thoko Dubai na ni thoko ina mbeca mbega kile riu ki challenge getwi ni kuangregate volumes kenda tumba ku sustain that market nuntu tuliendeka twamberia na tani 24 gitari mo in fact tani 24 ni tatirera. Ende Jaban ariuria arimi baitigirie kwithira na ikundi na bathungire ndeni ya cooperative ino ya Gikamu kenda batethaniria kwithirania ndigo ikugana tani 24 ira ikwendekana gwakira nyuma ya biumia biere thoko-ini ino ya Dubai. Kundi jetu ira itonyete gi cooperative no gatubangaga ni kundi ire kuibati kuruta ndiguri kogu nuntu ni tukwenda ndigo nyinge ati itarimwe ni tubati at least twina ikundi nyinge na ni tukwira arimi betu batonye na bamenyere ndigo jiao no bure ndarikie kugana ati ndigo ni nyinge no bure ji skatari ni bure muntu akwendia ndigo gontu na gontu tugaicokia amwe tukera twina ndigo. Nkruki akibauragia bamenyere ndigo cia gomindani kenda ikiendwa chigwe ire cia grade era mbega brew. In fact kugia na quality mbega kendigo gintu kia mbere nigo ikuria itigate mwe jinchondi nuntu Anthony bamenyeretie kwija kugurirwa ndigo jinchondi kale ukula na ituma mbeca mbega nuntu riu ukagurirwa inchondi unenkerwa mbeca nini. For example twagulagirwa na ciringi kana makana mairi lakini riu tukithimagirwa for example tutite kwambiria na 17 shillings per kilogram eu nikuga ndigo ya kilo 30 ina around 600,000 I mean 600 shillings kogu veine inteti muno nekathi mbere gwitia muntu ratukira twina negotiation twecokaniria amwe tukamba ku negotiate prices tulinkitwe ni muntu for now na unu agatuterio na tutungwa tumba kukinya nao twitwingwa za cooperative. Ariti Nteto ino kagita kama thomo mararongirwa gutetheria gukirio rimi ASDSP bakomanitie arimi babandigo arithi banguko amwe na ng'ombe cheria na banki cha kubatetheria kirurimi biashara muchemanio ororothiritwo muchiwachuka thoko no ikoneka ni lazima na mo maria makulima ndigo na mo mongerere ulimi wao wa ndigo na malime ndigo mbega ndigo zie na quality nikenda thoko o aria yonekera itwike ni kumba kwiganirwa ndigo gintu kia mbele ni kubacokeria nkatho na muno marutererwa sub county ya Muthambi nuntu ni baombira kugwatana barutha gikundi cooperative itagwa Gikamu Banana Cooperative Society. Magita mama ni tukwigwa tugicokia nkatho muno nuntu bwa wira uria ASDSP iturutirite na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ni baturutite guntu kuraja kuria turari in fact turaturaga tukirutaga mawira metu o ugu locally na lakini magita mama ni tubanga bangito meciria metu twacendia meciria metu twambiria gutwika antu ba biashara. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Kaunti Kamishna wa Meru Fred Dungana atongerete maabisa baukaria kiri muchemanio jo kwariria gutungatira wagagia kumania na mpithukiro chia maithana wamba bwandithia bura bwithiritwe buge kujirwa muno ntere chegembe muchemanio jujujwizite nyuma ya ndionge ya Profesa Kithure Kindiria arariongete kuboreria nja ya MCA wa tene George Kaliunga amwe na mathina jange jaria jariritwe kiri muchemanio juju ni kuragurira nkuchanio cha mianka mono Nkene jwa Meru na Tharaka. County Commissioner Meru Fred Ndunga mthenya na Arua nekite mucemana jwa mabitha bothe ukaria ayande ne county Meru nikenda gutigiri bayuka mitaratara irekethwe gitumika nikenda kuona uritingo gibubwega nikinyoka ribu kuthabukiagira ni kukumbushana tu kuhusu kazi, kumbushana mahali kuna watu wamezembea kidogo hapa na pale, kuachemsha tu warudi kazi, wakumbuke majukumu yao na wayatekeleze vilivyo. Pia tumeambiana mambo ya tabia na mienendo. Kuna vile maofficers wa ngao wanahitaji kujibeba ndani ya jamii. Kuna mambo ambayo hayatarajiwi kutoka kwao.
kwa sababu lazima waonyeshe taswira nzuri ya serikali. Amna bubu edwa kinyiria nkuruki na mwanga mabisa ba thirikari patikana na ungumania. Wale ambao wanaweka gambling machines, wale ambao wanasanya protection fees, protection money kutoka kwa wagemaji wa pombe haramu na wauzaji wa bangi na wahalifu wengine, chuma chao kimotoni. Lazima waondoke. Hatutakubali officers wako ndani ya serikali na wanaboronga serikali. Haiwezekani. Na hiyo onyo hata nimetoa kwa hawa. Mtu akae kwa serikali, afanye kazi ya serikali kwa uadilifu, ama akiona kama afai kukaa huko aondoke. Na kinyankuruki akigobaja thirikari bakomenya na mabitha wa muno kagita kana mtu akethona thina mathuganio. Kumekuwa na visa vichache. Kuna visa vichache ambapo unakuta officer anakuwa overwhelmed na mambo yake ya binafsi. Anakuwa overwhelmed, anaanza kupoteza anaanza kufanya mambo kwa njia isiyo ya kawaida. Na wachache ambao wana tabia hiyo, tuko na counseling services tumeanzisha katika serikali. Kwa administration tuna counseling services, na kwa polisi pia kuna counseling services. Na mara nyingi ikizidi kiwango wanapelekwa rehab. Yes. Lakini tunawahimiza, hata ndio hapa umesikia nimewaambia kwa huu mkutano, mtu asijifinye. Mtu aseme shida yake, ashare na mwingine. Kwa sababu unaposhare shida na mtu tayari utapata usaidizi. Na mutheburu akiboria betha bakibanga batikare thina bo mathirikari ne. Walime shamba, wajikimu vizuri, wakae vizuri. Niliwakumbusha ya kwamba unapoingia kazini unakuwa umeanza safari yako ya kuretire. Kwa hivyo lazima ujitayarishe. Na sio vizuri wakati officer ameretire anaanza kuomba ama anaanza kukaa tu kama kabwela katika jamii, haifai. Na hiyo yote inahitaji kujitayarisha. Nkiripotera Weru TV mbitambuthuri Muriuki. Ni kuma kiriro gonoro ni otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Centenary Sacco ni sako ya mwengika na community based sako. Jagua Centenary Sako morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya nthiburu. Jagua Centenary Sako tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sako turi na kinyamu kobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyomba na kinyamyunda nkurukia Jagua Centenary Sako tukamenyera gikundi giaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga gwa Centenary Sako wigwatire munda jwaku ntereshia nkunga nari kathoa na ntere ikuiritithira ka university rika na urimukia mo Centenary Sako mbesha ciaku iko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngicietu ntereshia chuka Kenoro, Motwati, Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru ero kumatimone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiri nga thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu niyo www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuza ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untu buria butumite ithiro iri organic iti kuthukangia riera iria gukiria ugima no rubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi no itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina mugurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njira iri tiguta tina umenyeri boriera na iri na gitumi kinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jwa thirikari jwa subsidy program. Kauntini ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kauntini ya Tharaka Nithi ni Mitheru na kauntini ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Ngechokera na Nteto nkuruki borithi ni bakinyete katheri kwathurana gikundi kia antu baria bakuthithite maandamano kumeneria mubunge wa Central Imenti Kirimangushine ni untu bwa kuthuka buru kwa barabara ya kuma katheri gwita Kibiricha barimeneria Kirimani kiria bakugani atezanirite barabara eje irere rungurwa ngugi ciawe ta mubunge baritaririria barabara eje nethiritwe ikiringithia nene ukamati na kuremia ngendo ciao untu buria butumite bakaigwa inyiritwe. Muthenya jwa ntuku ya narua kariba katheri ne boketie mathige na kuandamana bagitetera barabara ya katheri Kibiricha aria bakuga mubunge wao Kirimangushine ne abatezanirite ni untu barabara eje etegwitikirika na ibakuria thina enene gatwara thina twinya barabara yetu ya mbere TMS and produce ereja ego kinyantore tokathitare iragiterwo kureoria bwana munene wetu atere bwana Kirima kaba atwe tumuthorete atia neke no ntwago totejera mwanga tugatuika batwe tureketha kene barabara yetu rauma roji amwanga na ndengari ciatu na ndakaja bikibiki ikuthangika bamwe bariunde kanga koro tukabaikaia cibitari ira tukoria bwana Kirima atere ninge tule ba Central Imenti ninge batwe tule bawe na twera bwega atwera kedra tule bawe kana kedra tote bawe akariba bariuga ekuru na aritwa ibo baringikite bonene aritwa batekomba gweta skuru no ntubwanjira na ekuru bongo batekomba gweta sibitari na thokone intobia twabikorera mundene bitekwona njire guikia thokone kuringana na bongoge ni kwairwa ati barabara eje ikathithwa twabangira maandamano jetu last week jarire jethro je Friday tweja twairwa Thursday
tweje twero tukathitherua njira Saturday turakda yejere otuko ekwejo tuko yekwa kambe aria twauga gutionto ibete kanisa ene Sunday igoro turerigirite tukathitherua njira one tuia thati kiragita kiu kiromarĩru aria market twero gite uyo turi oria atere batwa tukwerencana tuthitherua njira na ni untu wa kariba ni bakuingite barabara na kurigiria ugeni na biashara gwita na mbere borithi ibarasimikire kubagerera tia gas kubathurana. Sheria ya Kenya inaruhusu nyinyi kufanya ile kitu mnafanya. Tunapatana? Bora msiharibu mali ya mtu. Hatuwezi haribu. Alafu hiyo sheria tu bado inasema as much as kuandamana ama kupicket is your right. Usifanye hivyo infringe ama uenda against right ya mtu mwingine. Viongozi wenu ambao nyinyi mumechagua wako na habari kwamba mumekasirika kwa sababu ya hii barabara. Tunasikizana? So ile kitu nawaomba tafadhali, fungueni barabara, wacha watu wakutumie barabara watumie. Watatumia hii. Na ndene bakuria kirimango shine kuingia wirane bwawe bwa kubathondekera barabara eje iria aberire atonya gitene kyo bunge ikathithwa iri ya mbere. Aratwera barabara eje ni akamberia nguge. Reu tukuria atire kabwana kerema twaringera kura oralega kuturikana. Reu tukuria atire ore munene wetu twaringera kura turatweka twakosa anga ciari bandoleje na akoro bandoleje bagatora bareta thina. Onde chukuru cha mbere tia guchokwa nyuma ya rutha rwa kagita gaka ya chiari kuma Ntere cha Tharaka ibarombete atongeria bao ario mubunge Gitonga Murugara na mubunge wa Ekuru Susan Ngoge Mwindu kubangania na mpwe kurekeria kigina kia basari kenda na bomba guchoka chukuru baretariria bona gambeja kumanya na uremi na maketha jao jatembaro ya kuma miundene ne barombete tithia babikibiki kumenyera mono barabarene batikeje kuongera makarika zaritwa kugwata amitino bachokete chukuru. Ntuira cukuru nyingi kurugura ona arito kwirigirwa gucoka macukuru ni kingo bomba kwanjiria tamu ya ciere indi tukeranire na baingi baciari kuma Ntere monye cia Tharaka ibauriti arimo kubanenkera kanya gaka ini kengo irio biomba kuma mindani na nkuru kibombe kuria bisi ni kingo ana bomba kuthoma gutena wagagu ende arimu batoromia rotha tukabaka bendengo no tutiena bonge tigo tutiena bonge kinyaba kuma na bito tiengo ko totiemburi na mbatwegwa kio batwetera itokorera tore aciari torie go imbito choketie no na kwekira nda gototire totienwa mbito tienwa ngoko totienwa kuro ya kuma na kio ta thirikari batutubiria muno no ntubwana babetu bakuthi macukuru makura aya mbali muno kuringana na kagita kabura ukari gwetha yendi ugu turari tukuthiria kanyamu kuringana na bwatwa kari no kagita kaka ngitutaketha gintu kuri kuringana na bwamigie kari timiega bwega tukuromba arimu na thirikari batuchubirie ana babetu bathomange bukai twaketha bia mundani tukabairira kira twarutaku wanani gumbumete skuru thaino na mandu timega muno thaino kwa tukuromba arimu batusubiria at least mwicho mweri uyu tuone kanda ngwikaigwi kwambiria kwiria kuuma na ndoroko kengo tumana gintu gya guchokia skuru thaino tikwega batwitigirie gukari wogu ukari ba twambiria guketha mantu makego makubua thaino mbura tindhuku muno bia kuria bia mindani bite kuri kuuma compared na last season ino ye sasa wa buruti nthuku kuringana na bura ukari Aciari baba kiruta mbito kiri mujumbe kwa Gitonga Murugara gutigira na kurekeria mbasare ni kingo yomba kubaringira njeki karaba kaomba kubara mindani yao atende itojuragiria CDF aciari bojuragiria beza cia county ciojuragirwa na mbeca ira tokire mbumu kogu nkuromba MP gwetu na aranirie na maprinciple na ara cukuru tutie na mbeca ndengwitia akura principal ibathikirie romba ria aciari kinya atongoria betu MCA na women rep na MP tukubaromba we simari nene watabwato abathurire kiri thirikari to abathurire ya Ruto thirikari ya UDA yonthe tukuromba we sima na gitio
batuonereana babetu baturumiriana babetu mbasari nontu kuri miji kinya imwe ta kwibwimbura bono bwega baombe gututethia na mbasari kenana baitu bomba kuthoma bwega MP county na women rep na MCA at least kanyamugaraga kuoneka kanini ibaturumie mbasari kengo at least tumba kogera na ara sukuru ana bathoma batena thina batakwingatua na bwaru thogu kura chetu tukabunenkera tonga murugara ndombete mbasare nkanoga endo gura mathato na ntiro na gento kinyano anini mboyoreretie ndathi obisini wake twamugwanu ndathi ndero yoria mbasare ndoyoreria nkoyoreria ntiro na gento ndero choka moye orombe morungu wone raundi enu enge agekoroka morungu morombere morungu tuona muthenya akoroke ona koroka twakoririkana ndanenkero kiratati ketheri ndeira cukuru yegumo no tiege ntondona nwambi yoni gonda chokire nkari ogu ndarainu ndachoka obisini wake kumwira gotire gento ndona nderirwe choka moyo wetere tamwini ngi asa atoromie ari na ndi master atwetere tone katukona no teje nindo miragira cukuru kabuabua na ntiena gento ndo miragira cukuru egumo na ntiena gento egumo form 1 pamutu egumo pamugwanu kabuabua na ntiena gento yochoke cukuru na ngarama ntire niogo ikagitani wakuboritie na boaringi biashara cia matatu na bonda bonda gutigira iba kuga baririthwo barabarani ni kingo bomba kwebukana na mitingo irekarikaga kagitani tagaka kamacoka macukuru ciariba ana babaingi mondereba arithukia kona nundu ana ibaingi stage akenda kugia rwero mono kinyithia chokera bangi kogu ibathimpora bakinyithiana ara babatie na mbeca iribatie na kathukuma gintu kira kwenda ndenia ntugo omba baraba bikibiki na mandereba wenzangu tugeri gukua aritwa mpora na utaratibu na botika overrundi wa bikibiki nekue baire na bathi nekengo bakinya cukuru bai safe kengo tethro kwena thina njirani nuntu bova spindi bakua overrundi iro tukuona thina ikiumira especially derari bachokete cukuru na ingwitigia bwakua kuringana na bora gukwendekana na twathi na mbere na kuthina spindi ira yagirite arito bagakinya cukuru bwega no tie thina kegwirio nkiripotera URFM kuma Ntere cia Tharaka Bitu Paul Gwakabithe kenda gukindana na unyui bwa nchobi ndegene watho atongeria abanyumba 10 kumalare ibetikaniritie kwithirwa na mwambirio jo mweru aria baugite bakagwata na njara na borithi na kinya kari gotigera winyangia bobobo gukinya muthia ni nyuma ya muchemanio jurajo gutongeretwe ni mukaririgite Francis Musafiri amwe na komanda wa borithi Gembe North niwe John Kimanzi nira turareacio icio tomba kwareria vitisho vira turetho tuna bio baina ki askari na batu twartango yetu twatuika ito tishwa lakini mwanka thai tukuwatanira vitisho viringe bitendelea nonto thai to bamenyethia batungira tukuritania yetu na aikwetu tuterekana betu baumia nonto ba vitisho nto biu ibo nto malalamiko yetu tuyarete takibo thai nonto ba mantu ya kuendelea taunini yetu nonto ni akuru betu bakutoka ana betu tugwana maka tusemenya abo rwale kenda twaraniria ingocokia nkatho muno nonto ba tuthigiria boya tukuwatanira kinya nabo bautwariria tu ya tanosia na taibinya tuwirite nkoroni cietu ko tukarita ngwe turi amwe babone atongeria banyumba 10 taoni ya Lare bakirikithia ati kwina ngwataniro barikia gwikanira na mabitha babolisi bakambia bolisi ya Lare batongoretwe ni uspindi gwa Gembe North John Kimanthi bakuthina mbe na kuga ati bakaithirwa bakirutanira ngwe bare amwe kurwa na magwinyangia mamaonekana taoni eno na kinya urugi bwancho binde igwatho wa mwana wendia abwanda wacha kulevya. Tumeamua kushikana bega kwa bega na polisi ndio tufanye kazi kwa sababu wale wanaumia hapa ni watoto wetu hapa kwa Chang'aa, Bangi na walifu wote ule unaendelea katika hii town. Tumesema ya kwamba tutashirikiana tuweze kumaliza hiyo pombe na wamepromise ya kwamba they will work with my office tuweze kuona ya kwamba pombe imeisha hii area yetu ya Igembe North. Kila area ya Igembe North kumekuwa na mwakilishi na wamenihakikishia ya kwamba watanipea informations ndio tuweze kutoa hizo pombe haramu, na pia mambo ya drugs pia tumeangazia.
Kimanthi no akiruta mukana kiri antu baba kuruga nchobi indegi gwatho wamwe na magwenyangia amange mwanya amwanya. Nataka kutoa tahadhari wale pia wako na mambo kama ya kutengeneza pombe, wale wanahusika au waarifu tutawatoa ndio tuweze kuwa na watu ambao wanafanya kazi ambao hawajihusisi na hizo pombe haramu na mambo ya hizo drugs. Kumalare Gembe North, Peter Class, Chabari. Ure wari minista wa mumbire na mbeu mbithi thirikari thiru Professor Margaret Kobia na ugite kuri no batu boe kuru kuibangania kiri ikundi kenda kombithia kuona ugwati mbaru kuma kiri thirikari nkuruki na ugite aciari ni babati kuthugania ura bomba kuringa njeki mwana wa kaeze ni untu batindaga kuga ni atezaniritwe. Mati Mugambi gatumenyithie cio. Antu akaka na ekuru bauritwe kungaungana na muthemba wa kurutha ikundi na kuja bantu amwe kenda bakaomba gutetheka na njira mwanya mwanya ira ciumba kwithirwa ikiumira na njira ya kithirikari na nkinya njira itaikia kithirikari. Opportunities cannot come when you are alone. You have better opportunities when you are in a group. Kwa hivyo ukiwa kwa group, that's the place you get to know what can you benefit from the group, what can you benefit from your leaders, what can you benefit from government. Bobo ikuringana na orari minista akiri thirikari ya mutongoru wa mugongo mukuru Uhuru Kenyatta atwe Professor Margaret Kobia kiugaga thirikari wanio ni gwatirite antu akanene indi ibagwatagira bare ikundini. Also government has invested a lot in supporting women. Na si vile ilikuwa rahisi, ni kwa sababu kulikuwa na wakina mama wengine wanakuwa na knock doors, wanasema women must get house allowance, women must go to school, women must find a good space in the constitution. Kwa hivyo, what you are doing here now is to make those who are behind us or behind you also have a better life. Obia ugite wana ekuru bakibangaga na nkinya kwibaitabaitania mathina wogu no abu matura mabathingatite na kwogu babateri kwibangabanga kumakimba kimbia na nkinya kumathiria. Mnafikiria itakuwa just smooth everything? Kwa hivyo tukiwa wakina mama ni lazima tujue there are challenges along the way in everything that we want to do. Now when you overcome that challenges, then you get another one. One challenge into another, and that is what is called progress. Kirikiria uritie kuruba bakugwata njara kana kaije nyuma ya gutwika kana kaije gatigitwe nyuma bonene kiugaga muntu mukabateri kwithirwa kiganania twana twake turi twiriga kaije na gakamuntu karume akimenyaga kira kamwe gatuga kwenda. No mother wants to disadvantage their son at the expense of the girl. Ni kweli? You can make a difference. You are the one who is going to decide what you want for your girl is what you want for your boys. So kwa sababu hata wasichana wetu tunataka waolewe na watu wameelewa. Kwa hivyo hiyo ndio experiences nimekuwa nazo when working with the government, kwa sababu nikaona women are making progress. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Mateni Mugambi. MC wa municipality Caleb Mutethia na atongeretie akariba kamba kia kwariria matagari ajara bombe kia kuthithia kurigiria onjorithia nturutu kujukia kithaka kia muingi akwi na cukuru ya Meru Poli kuririkana mubiashara uju ari na baruga chiorongo cia kuonania niwe mwene kithaka giki indi bo bari tayari kukaria utonga bwao iborite thirikari kubaringa nje kigutigira bate gutunywa antu au. Catchment area. URETERI akurumbe. Etetongwa. Na twatugwatanire Ithatu antu bakamba kyatouga kithaka kiugite jokua. Kithaka kiugite tongwa. Na ito twetumana report yetu ikinyira kinya president. Urokarete akiugaga tumenye mantu ja kwanda metekenda tukomba gutethia environment. Endi itukuromba ibatonyere gatigati inonto bwa kamba kia ana beto belibona catchment area ja ere gaitiara ore ni kwa kaminsia na ere ngere kwa mongera
iche wasione cionthe isikauma iroyo rukanyunyagwa ibagwa iti ito kuona catchment area eu ne guteithia skuru nyingi kwina Meru Teachers College kwina Meru Technical Meru School Kagangaos cionthe irete thwiro rou ona nja cietu iria cire kuma aja kamba kia gweta mwanka giaki njankuru kiengiri 500 na atumiri bangi baba ingi twachoka tuuga Meru National Polytechnic chukuru ya tu inere anene Meru Thaa Polytechnic nyaye kenama ikuruka areri Thaa mwankene jwayo twatiga irie kamwito karea tinonto bwa kwenda inonto ni ukubati ukara catchment area iria karetia karuji kauke au kamwito kaukare ni source ruji rwa kumaja mwanka chugururi na thatu iturigara mono na atia muntu an individual akeja cost lives chanto ngurukie ngiri magana irio tatu tumara tu community touga narua at all costs iwe nini kagukare atia tutitekeria muntu jwaga kurumbe juringithwa thatu tutira tukaritia muntu jo twantu bakamba kena twije muno jo emunda indi twajukaria na twethirwo ti muntu nyo ujuringithia ita sacred area ke thatu antu bakamba kia tukarigana na ate muntu akauma na reumite kuraja ejogita mite yetu muntu jwakamba kia kakurumbe thatu twine interest nya tuturengeji kutho aturenda munda jo turengejo kedwe munda jwetu but tujo protect it twije mbito protect mtore okuge na taitweu we want that title revoked Daturenda title revoked with immediate effect. Rais William Ruto na riongete nthigurune ya Israel na ria ugite Kenya ikagwatanira na nthiguru yu kugia mainda irio gukiria urimi kenda gutanganira na mpara. Rais ariuga bakaromba umenyo bwegiote akuma kiri nthiguru ije kenda gukinyaniria muoroto jwa thirikari ya Kenya kwanza jwa gutigira kuri na irio bya kung'ana nthigurune na kwinika ngarama ya uturo. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you are aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience and work with your technology and work with your expertise in that space. And of course, on matters to do with security, and we also want to see how we can bring the private sector into this space by allowing them to trade, to do business, to invest without unnecessary restrictions, specifically on the subject of avoidance of double taxation. I am looking forward to making sure that we have the necessary legislation that will support business. Israel and Kenya are dear, close friends, and we welcome you wholeheartedly to the Holy Land and the land where the Bible, you walk the Bible and you see it for yourself. And since I know that we both share the love of the Bible, it gives me a special pleasure to host you here with your wife. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. Au ni twakinyira muthetu wa Nteto chietu cheru Ithatu nga kwendera utuku bubwega tuonane ruju rukiri ndene ya mubango jwa kugukia. Beta MAUREEN Kinya, munene to mathithio MAUREEN Komi.